Les derniers mots de Mouammar Kadhafi après avoir été tué comme un chien par ceux qui se prétendent superpuissance. Je n'irai pas en exil dans un pays étranger. Je suis né ici en Libye et je mourrai ici. Imyaka 10 irashize Colonel Mouammar Kadhafi yishwe n'abamurwanyaga bigaragambije mu mwaka wa 2011. Iyi tariki yishweho ntago iri ku kirangaminsi cya Libya nk'umuntu udasanzwe, ariko ni umuntu ushobora kutazibagirana mu mateka y'icyo gihugu ndetse na Afrika muri rusange. Umunyamakuru wa BBC Rana Jawad yari muri Libya ubwo Kadhafi yicwaga, avuga ko nyuma y'uko Kadhafi afatiwe aho yari yihishe byari ikimenyetso cy'ibyari byitezwe. Gusa kuva muri icyo gihe Libya yongeye kubaho uko yahoze. Igihugu cyinjiye mu ntambara z'urudaca z'ubutegetsi zifite inkomoko hanze ndetse n'imbere mu gihugu. Izi ntambara zakomeje gutatanya abatuye kino gihugu cya Libya. Imyaka 10 y'intambara z'imbere mu gihugu yahanaguye icyizere cyariho 2011 cyo gutangira bushya ibyari byuzuye amahirwe nyuma ya Gaddafi. Ariko igihugu cyaguye mu kaga kugeza ubwo abanyalibiya benshi uyu munsi bifuza ibihe by'amahoro, umutekano, wenda n'ubutegetsi bw'igitugu bwa Gaddafi nk'uko Rana abivuga. Muri iyi myaka 10 muri Libya hamaze kuba amatora abiri yabigize inteko nshinga amategeko aheruka mu mwaka wa 2014 yasize igihugu gicitsemo kabiri. Ubutegetsi bumwe buri Benghazi mu burasirazuba, ubundi buri Tripoli mu burengerazuba. Umuhungu wavukiye Sirte yabyirutse akunda politiki ya Gamal Abdel Nasser wa Misiri, ubwo yari umusirikare muto aza kugambirira guhirika ubwami bwa Idris ntibyakonda. Akomeza amasomo ya gisirikare mu Bwongereza ku ipeti rya kapiteni. Kadhafi yasubiye Benghazi mu mwaka wa 1969 aho yatangirije kudeta itaramennye amaraso ubwo umwami Idris yari yagiye kwivuza muri Turkiya. Niyise perezida yavuze ko hari umuyobozi w'impinduramatwara. Igikorwa cya mbere yakoze ni ukwirukana abaturage b'Abataliyani babaga muri Libya. Muammar Kadhafi yavugaga ko ari umuntu ugamije impinduramatwara yo kunga ibice byinshi bitandukanye by'Abarabu. Nyuma yaje no kuba imirimbanyi y'ubumwe bwa Afrika. Mu myaka 20 ya mbere ku butegetsi bwe, Libya yabaye igihugu gifite abanzi bakomeye cyane ku isi. Ubwo uyu mukoloneli w'amashagaga yakoreshaga ubutunzi bw'igihugu mu gufasha imitwe iharanira ubwigenge nka Irish Public Army ndetse na Palestine Liberian Organization. Kimwe na Nasser, ntabwo yigeze yizamura ipeti ngo abe generali nk'uko byari umuco w'abasirikare benshi bafataga ubutegetsi icyo gihe. Yagumye ku ipeti rya koloneli, byari bihuye n'igitekerezo cye ko Libya itegekwa na rubanda. Ibitekerezo bye by'imitegekere ye yabishyize mu gitabo yise Green Book cyasohotse mu mwaka wa 1970, aho avuga ku buryo bwo kuvanga ubutegetsi bwa gikapitaliste na gikomuniste, ariko yari kumwe n'amahame amwe ya Islam. Nubwo business yayirekeye rubanda, leta niyo yari ifite ibigo binini birimo n'ibijyanye n'ibitoro. Mu mwaka wa 1977 yahimbye uburyo bw'imitegekere yise Jamahiriya cyangwa ubutegetsi bwa benshi, aho ubutegetsi bwagombaga kuba mu maboko ya komite za rubanda. Nta muntu washidikanyaga ko ari we ugenzura kandi akagenga byose. Niyoroheraga kuri buri wese wajyaga ku mugaragaro akerekana ibitekerezo bitavuga rumwe n'ibye. Ubutegetsi bwe bwashinzwe guhonyora uburenganzira bwa muntu bikabije, gufunga abantu amagana batavuga rumwe na Kadhafi, iyicarubozo no kuburirwa irengero kwa benshi, ubwicanyi kuri ambasade ya Libya i London, kwica abakinnyi ba Israel mu mikino ya Olympique y'i Berlin, guturitsa inzu y'urubyiniro Berlin, gutangiza gahunda yo gukora intwaro kirimbuzi n'ibindi byatumye akomeza kuzana n'ibihugu by'uburengerazuba. Urwango rwe n'ibyo bihugu rwageze ku gasongero umwaka wa 1988 ubwo indege yari ivuye Frankfurt igana London
yaturitswaga n'igisasu cyahitezwemo igeze Lockburn muri Scotland, hapfa abantu 270. Amerika yagabye ibitero by'indege kuri Libya bigamije kumwica biramuhusha. Igitutu cyatumye Gaddafi atangira kwamagana iterabwoba yemera kwishyura bagizweho ingaruka n'igitero cya Lockburn. N'ibihano UN yafatiye Libya bivanwaho, nabo yemera kureka umugambi w'intwaro kirimbuzi atangira kuba inshuti n'ibihugu by'uburengerazuba, ndetse bivuga ko Libya yahise itangira gufasha ubutasi bwa Amerika guhiga Al-Qaïda. Les derniers mots de Muammar Kadhafi après avoir été tué comme un chien par ceux qui se prétendent superpuissance. Mu gihugu Libya yari iteye imbere, abaturage bayo bari bamwe mu bafite imibereho myiza, ibikorwa remezo nkenerwa by'ibanze ndetse n'amahoro. Yateje imbere igihugu cye mu buryo budashidikanywaho, ariko ntiyateza imbere ubwisanzure na demokarasi nk'ishingiro ry'amahoro arambye nk'uko inzobere mu miyoborere zabibonegaga. Gaddafi yaranzwe n'udushya twarimo abagore bamurindaga. Indege ye yari agatangaza yitwaga ingoro ye, ndetse n'imyambarire ye bivuga ko yari agahebuzo. Ubucuti n'ibihugu by'uburengerazuba bwatumye ibihugu by'Abarabu binenga Gaddafi gucudika n'abakeba. Mu gihugu bamwe muri rubanda bifuzaga impinduka, uburakari bwabo bwagiye buzamuka buhoro buhoro. Bavuga ko batabona ibyiza bya Libya, batisanzuye cyangwa binubira serivisi mbi mu bigenewe rubanda. Ubu burakari bwaraseruye buvamo imigumuko ikomeye mu mwaka wa 2011 yahagurukiye Benghazi, bihawe intege n'impinduka zahiritse Hosni Mubarak mu Misiri na Ben Ali muri Tunisia. Abacancuro Gaddafi yahaye akazi hamwe n'abashinzwe umutekano basakiranye n'abigaragambya nabo bari bafashe intwaro. Bivuga ko abana 100 bishwe. Ibyo byatumye akanama gashinzwe umutekano ka Loni kanzura ko gakoresha ingufu, maze Amerika n'inshuti zayo baciye muri NATO batangira kurasa ku ngabo za leta bakoresheje indege. Ibihugu bimwe byamagana NATO kwivanga mu kibazo cya Libya. Afurika umugabane Gaddafi yavugaga ko yifuza ko uba igihugu kimwe, ntiyavuze rumwe kuri iki kibazo. Abategetsi bamwe bagaragaje ko bifuza ko ahirikwa, abandi bavuga ko ikibazo cya Libya kitagomba kwivangwamo n'amahanga. Ariko Gaddafi yarasumbirijwe nyuma y'uko ingabo ze zikwiriye imishwaro mu kwezi kwa 8 2011 abamurwanyaga bafashe Tripoli bashyiraho leta y'inzibacyuho. Gaddafi yakomeje kubura kugeza ku wa 4 tariki 20 z'ukwa 10 2011 ubwo yafatwaga yihishe munsi y'iteme mu mujyi yavukagamo. Hari nyuma y'uko indege z'Abafaransa zirashe itsinda ry'imodoka 75 zarimo imwe imutwaye ziri gusohoka mu mujyi wa Sirte na wari usumbirijwe. Abishi be bamukuriye mu mihanda bagenda bamukubita, ari nako abinginga ko atari umwanzi wabo. Ariko umwe muri bo aza kumurasa yitapfa. By'ubuzima bwe byarangira aho byatangiriye iwabo, ariko iby'ubutegetsi bwe ntibizibagirana. Kugeza n'ubu ngubu Libya ntikiri nk'iyo mu gihe cya Gaddafi Omar. Bashimiye cyane uburyo mwakurikiranye ikiganiro cy'Ishangi Radio, Ishangi TV, ndetse kandi bibutsa ko mukomeza kudukurikirana cyane kuri website yacu yitwa ishangi.rw. Ku bantu namwe kandi mufite indwara zigiye zitandukanye, bibutsa ko Ishangi Company Limited bafitiye ubuvuzi bwa gakondo kandi buvuguruye. Ku bantu mushaka kwiga ibijyanye n'imyuga mitoya cyangwa se imyuga iciriritse, namwe turabafasha. Ku bantu kandi mwifuza kuba mwakora cyangwa se mwatunganya amafoto ndetse n'amashusho, Ishangi Company Limited nayo irahari kugira ngo ibintu byose mubikoreye gatanu kuri kagenzi kako, kandi ibiciro byacu birahendutse cyane, biri hasi ku rwego rwo hejuru. Ndabashimiye cyane, njye nari Kirima Kwizera. Imana ikomeze ibarinde. Murakoze.